Svoj vijeki vjekov, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Vladiko svjati blagoslovi. Sici s nebesni splavi presvjatogo svojego duha, na svjatija svoje učenike i apostole, Hristos istini Bog naš, molitvom i prestija svoje matere, sveti slavni crkvani apostol, i sve svjati tvoji pomiluje ti spaset nas, jako blagi čelovjeko ljube. Amin. Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Oca i Sina, i Svjetog Duha, draga braći i sveštenici, draga braći i sestre, poštovani ktitori ove svetinje i ovog svetoga hrama. Evo nas na večeru jednog velikoga praznika hrišćanskog, silaska Svetoga Duha na apostole ili sošestvije Svetoga Duha na apostole. Onda kada je Gospod vaskrsao, kada se vaznuo na nebo, rekao je svojim učenicima: ostanite u gradu Jerusalimu. Poslaću vam Duha utješitelja koji će vas naučiti svemu. Upravo je sutra dan Duha Svetoga i silaska Duha Svetoga na apostole, na onaj narod koji se sabrao tamo u ono vrijeme, pre 2000 godina, a evo poslije toliko godina i mi se ovdje na ovom mjestu sabrašmo povodom jednim svetim povodom, jednim svetim činom koje smo danas učinili, osvetivši temeljem ovog svetoga hrama koji će biti posvećen rođenju presvete Bogorodice. Upravo onoj koja je rodila Gospoda Isusa Hrista, onoj koja se udostojila kao najveći sasud na nebu i pod nebom da donese na ovaj svet drugo lice Svete Trojice, da ga iznese, da ga pokaže svetu, a on da pokaže put spasenja i radosti svim čitavom hrišćanskom svijetu i svim ljudima, svakako onima koji vjeruju. Ovo sveto znamenje i ovaj temelj koji smo danas osvetili svakako će biti radost i ponos ovoga sela. Poslije 200 i nekoliko godina, 1728. godine, je podignut ovdje u ovome selu ili drugom selu koje se pomerilo, a vi to bolje znate, na ovo mjesto bila je crkva posvećena rođenju presvete Bogorodice. U Drugom svjetskom ratu srušena crkva, a evo dana koji stvori Gospod da se radujemo i da se veselimo, osvećujući temelje i ovog svetoga hrama, osvećujući još jedno svetilište u našoj eparhiji Sremskoj na radost i na polzu i na korist naroda Božjeg. Svako osvećenje ili svako podizanje svetoga hrama znači za jednu generaciju veliki doprinos i blagoslov Božji. Mnoge su generacije prošle do dana današnjega od Drugog svjetskog rata. Ali evo deca ova 21. veka imaju čast i ponos da budu učesnici u istorijskom momentu ovoga sela, podižući sveti hram u slavu Božiju i slavu i čast presvete Bogorodice. Blagodareći našim ktitorima i priložnicima koji su osmislili i projekat i ove temelje, i ako da Bog još i sveti hram pomoći će da se ozida i podigne slavu Božju i presvete Bogorodice, je velika čast i ponos ove djece koja su danas ovdje prisutna i oni koji će ovdje svraćati na molitvu i na blagoslov Božje. Neka bi ovo sveto mesto bilo uvek sveto mesto molitve, mira, sloge i ljubavi među nama i među svim ljudima dobre volje. Kogod dođe u crkvu,
dođe sa namerom da se Bogu moli. Dođe u prvom redu da se ogleda u Hristu. Da se pomoli Bogu za zdravlje svoje djece, za pokoj duša, oni koji su naši preminuli u Gospodu i za mnoga dobra što nam Bog daje i dariva u ovome svijetu. Niko ono ne može dati niti daje. Ono što Bog može dati i daje svakom od nas. I onda kada smo u radosti, Gospod je tu sa nama. Onda kada smo u žalosti, i On je tu sa nama. Uvijek u molitvi i u blagoslovom Božjim naći ćete utehu u ovom svetome hramu i u ovoj bogomolji. I kada ste radosni, kada se dešava nešto radosno, i kada se dešava nešto i tužno, upravo naći ćete mira i spokoj duši upravo u ovom svetome hramu. Zato pred praznik sošestvija Svetoga Duha na svete apostole i učenike, Gospod nas blagosilja kao i one svoje učenike, dajući im snagu Duha Svetog. Ja duboko verujem da imamo tolike snage i toliko snage i ovo selo, a i mnogi drugi naši vernici u eparhiji Sremskoj i šire, da Srbi podignu i ovu bogomolju i svetinju i da ne bude ni jedno selo u našoj eparhiji da nema svoje bogomolje i da nema svoj sveti hram. Tamo gdje se treba djeca naša krštavaju, djeca naša da se venčavaju, da se ispovedaju i da se pričešćujemo i da se Bogu molimo i njemu molitve da upućujemo za radost, za blagoslov i za sve ono što čini On nama i čitavome rodu ljudskom. Neka je sretno i Bogom blagosloveno. Čestitamo u prvom redu ocu Petru, vernicima ove parohije, ktitorima našim i dobroželiteljima koji su se odvažili da ovdje u ovome selu, na ovom Bogom blagoslovenom mjestu, prekrasnom mjestu ovdje podignemo ovaj sveti hram u slavu Božju i presvete Bogorodice. Neka nas Bog blagoslovi, presveta Bogorodice neka nas primi u radosti svojoj i uvek ovdje u radosti dolazili, nalazili, rekoh, utehu u njoj i u životu našem da nam bude mnogo lepše i mnogo radosnije. I sva iskušenja koja imamo u ovom svijetu, a upravo nema srpski narod mala iskušenja, nego velika iskušenja, neka nam Bog i presveta Bogorodica bude na pomoći da odagna sva iskušenja od nas i od naše djece i od nas i od čitavoga roda ljudskog. Da bi mi kao hrišćani ispoštovali i bili dostojni onoga što su naši ktitori i priložnici od svetoga Simeona Mirotočivoga, svetoga Save, kralja Milutina, svetih Brankovića na ovim našim prostorima bili veliki zadužbinari, ktitori. Evo i u današnje vrijeme upravo imamo ljude, imamo hrišćane koji su se odvažili da pomognu ovome narodu u meri u kojoj mogu pomoći, a najlepši dar, ako ikome može pokloniti ili Bogu i presvetoj Bogorodici, jeste crkva. Tu će se naći svaki svoj utehu i radost i to je najveći dar koji iko može i pokloniti ili spomenik sebi i svojoj porodici podići, hram u kome će se neprestano narod Bogu moliti, njemu obraćati za sve utehu i svu radost u Gospodu našem Isusu Hristu, kome je neka radost i spasenje svima vama, čitamo ovom selu i vašoj djeci. Amin Bože. Čestitamo praznik, čestitamo ovo osvećenje, ovo svetoga hrama i čestitamo svima vama na ovom velikom daru i blagoslovu Bože. Na zdravlje i spasenje.